Hamdo pangajamanku, hapor urusanku. Tuhan, hamdo batar-batarku, ham rajaki. Tuhan, hamdo si balosanku, bai golukon. Hampar holong niate, ase langau mandole, ito guham doa. Age gilumbang haba-haba, sengau madia. Age merdalan baina golap, pos uhurhin. Ay seng tadi konon muau, bai pardalanan ki. Ai roh doham Tuhanku, lau mangurupi au, paluah konau. Sonang doau, sonang dougurhin, mandalani golukku. Ai Tuhan kin mardalan rap konau, manogu tangan kin. Kesipata roh paru tolonin, sopong mandora pau. Monang doau, ay tukdogogokin, ibere Tuhan ki. Age gilumbang haba-haba, sengau magiar. Age merdalan baina golap, pos uhurhin. Ay seng tadi konon muau, bai pardalanan ki.
Ai roh doham Tuhanku lau mangurupi au palu akona sonang do ugurhin mandalani goluku ai Tuhan kin mardalan rap konau manogu tangan kin gesi pata roh paru tolonin sopong mandora pau monang doau ai tuk dogogokin ibere Tuhan kin monang doau ai tuk dogogokin ibere Tuhan kin Anggo sing Jehovah napa muni rumah soya si panukani Anggo sing Jehovah naman ramutun huda soya halak naman jaga pepuho lang ondos bani Tuhan soya do naipukani kiro kape mudo landongi bagas Tuhan soya do naihor jahni Ondos kalubat bai segala horjamu Ondos bai Tuhan ganu pikirami ai bani Tuhan torsado ganuban sai marondos mahita ganu
Shalom. Shalom. Horas. Selamat datang mahubat Taganub hubani jemaat GKPS. Pindohan nami hubat Taganub tetap ma ihunduli hita nadong tandani ase tetap hita mendalankan prokes i gereja ta. Terpuji ma Tuhan, halani ihasomani do hita dasubani panorangon. Sebelum imasuki hita ibadah ta, aima Minggu 14 November 2020 sada, napa 24 ton dop Trinitatis, sonari ibadah ta memakai model B. Topik minggu ta aima jagama ulang kaho. Piga-piga na perlu ipatugahan nami hunjon aima tetap kita na gereja pakon na rumah tetap mendalankan prokes, tetap membuat alat komunikasi dalam posisi silent supaya ibadah kita tetap berjalan dengan baik. Dan yang ketiga adalah hubat Taganub nadok Manggalang langsung maholi masuk kembali ke tempat duduk semula. Ulang be mengantri idarat ini ase boy merdalan dear acara tak. Huriani Tuhan, sonari persiapkan kita ma diripta pakon uhurta, masuki kita ma saat teduh mulai. Amin. Alo hita ma Tuhan ta nagok kuasain riak ma hita jongjong. Puji hita ma Tuhan marhite haleluya nomor 412 ayat sada pakon ayat 2. Ibagas goran ini bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apaton rinapasing sito palangit pakon tanuhon. Amen. Ay seng terpauli unjulan naligan, subali na dok pinajunam in, ay ma Yesus Kristusin. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita.
Ham Tuhan na ibata Bapa nami na Marianan ni Goriatas. Ipuji jana ipasangap hanami do ham. Halani ibere ham do ambilan na madiar in ban nami. Tundui muna na pasingin mengajari hanami. Ase porsaya hanami bani hatamu. Ay indo haguluhan nami. Ramoti hamma hapitahon ni hatamu. Itongah-tongah ni kuriamu. Urupi jana pargogohi hamma hanami. Makaguluh konsi ase margogo hanami. Mangimbang segala podah hakaohon. Pagon makurjahon hasitonganmu. Rosi manasihon hatamuin. Ase lambin tambah bilangan ni na porsaya hubamu. Maidop maurmu. Balosi hamma panginduan namion. Ibagas goran ni anakmu. Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Kundul makuria. Puji hita Tuhan ta marhite mandoding hita bani haleluya nomor 10 pitu ayat sada tambah ayat tolu. Riap mahita jongjong martonggo mahita sopokon hita ma dosata hubani Tuhan na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami napasing anjahan na sangap doham na mangidah turus das hubagas uhur nami. Ham do napatubukon hasitongan apitoran apa hapasingon ibagas hadirion nami. Tapi seng ihaholongi hanami ham humbani go ni uhur nami. Humbani putih ni ate-ate nami. Humbani go ni tonduy nami. Apa humbani boys ni gogoh nami. Goluh nami seng romban hubani hasitongan. Hapitoran apa hapasingon. Nadop i suan kon ham ibagas diri nami. Seng terponop kon hanami dosa pakon palanggaran nami in. Ay talardo in haganuk ilobemu. Sonari roh doha nami. Hulobe-lobemu mamboban. Haganupan dosa apa hahurangan nami in. Maidop maurmu bin nami. Sasap hama dosa nami in. Suruh hama tonduymu hubagas uhur nami. Ase terbain hanami. Membalosi ham ibagas hapitoron. Hasitongan pakon hapasingon. Ase boy hanami parsimada bani haguluhan nasa dokahni. Na pinabagakonmu bani sagala na porsaya. Bani anakmu Yesus Kristus si paluah hanami. Amen. Tangar anjaha porsai hita ma hatani nebata bagah-bagah pasal hasapan ni dosa. Jehovah do nebata pardiar layak anjaha paridop ni uhur. Nanget maringis go holong ni uhur ni pakon habonaron ni. Napahot kon holong ni uhur ni bani kalak na maribu-ribu. Anjahanap nanasap hajahaton palanggaron pakon dosa. Ibagas holong ni nebata dom maisasap haganuk dosata. Alaniay
pataridahkon hita ma tanda-tandani parguluhan na bayu. Asangapon ma bani ne bata ibabo. Amen. Undul makurya. Puji hita use Tuhan ta, marhite manduding hita humbani haleluya nomor 200 sada, ayat sada pakon ayat 2. Bapak Inang, kita ganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus. Sonari das mahita hubani pandidion bani dakdanak. Ase mandoding mahita, sanggah mandoding on holy, rohma nasyam kulebe on na padidihon. Manduding mahita bani haleluya nomor 64 ayat sada. Nasyam hasoman nasihol padidihon dakdanak on. Tangihon nasyam malobe hata ni Tuhan Yesus na tersurat bani Matius 20 ayat 10 rosidas kubani ayat 20. Nama katahon doma ondos baku sagala kuasa na inagori atas apa na itanohon lahoma hanima podahi hanima ma sagala bangsa asegabe susyan kusidea anjaha didihanima ma sidea hubagas goran ni bapa anak apatondui na pasing ajari hanima ma sidia makurjahon sagala nadop hutitahkon banima. Bani Markus 10 ayat 10 ihatahon Tuhan Yesus dohoma na porsaya anjaha na tardidi dapotan haluahon tapi naso porsaya hona uhubdo ase tonah apa perintah ni Tuhan Yesus aido na nidalan kon tabani panorang on ay natardidi ibagas goran ni Yesus hubagas kamatian ni aido ia tardidi janah nadop tartanom do ia rappakonsi ase songon Kristus nado pinapuho humbani namatay marhitay hasangapon ni bapani sonay makita nadop tardidi mardalan ibagas golu
na baru. Halani hubagas sada tondui dohita tardidi. Gabe sada badan dohita ibagas Kristus. Na tardidi marulih bani hasasapan di dosa. Pakon manjalo si bere-bere ni tondui na pasing. Bani nasiam. Pakon bani anak nasiam do bagah-bagahin. Aitar surat do bani Markus 10 ayat 14b rosidas kubani ayat 10 onom. Paturut hani mama dakdanak in roh kubaku ulang pandang hanima sidia. Ai bani halak sisonindo harajaon ni naibata. Nasitong do hatakon banima. Naman jalo harajaon ni naibata songon dakdanak. Seng anjay masuk ia hujay. Jadi irohop masidia anjaha itapehon matangan ni bani sidia. Laho masu sidia. Anggosonai asisaksihon na siyama kaporsayaon tain riap pakon kuryaon riap ma hita jongjong. Saksihon hita ma kaporsayaon tain songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani sap tanohon. Au porsaya bani nai bata bapa Parguguh nas tarimbang namano palangit pakon tanohon. Au porsaya mani Yesus Kristus anak ni nebata na sasadain indo Tuhanta na tinubuhkon ni si Maria sanggah na prehaliaban marhite tondi na passing na manaron na parnyit bani panorang si Pontius Latus parslangkon matei anjaha itanom turun na naguritor mulak manggolu hubani na matei bani ari patuluhon naik ke surga anja hundul samun na bata bapa pargogoh nas tarimbangin kunjai maya mulak makira lawa manghumi hala na manggulu pakon na dokmate au porsaya bani tondi na pasing bani kuria persadaran na pasingin parsauran ni sagala na mapasingin bani dosa bani parpuhon ni akula pakon bani haguluan na sadokah ni dokahni. Amen. Hundul ma kuria. Domma itangar nasyam hatani naibata domu hubani pandidion. Janah domma homa isaksihon nasyam hapor sayaon tain. Ase sonari balosi nasyam ma sukun on bani nasyam. Ipindo uhur nasyam do sonari didion dakdanak on. Hubagas na hinapor sayaon nasyam ay. Ipindo uhur nasyam do. Rado nasyam mamboban. Janah marsuruh sidia hu gareja laho mangguruhon hatani naibata asigabi paguri na mangguluk sidia bani Tuhan Yesus Kristus rado nasyam mangajari mamodahi pakon pauli-ulihon hapor sayaon ni dakdanakon ase ibotoh anjaha iihut kon sidia hatani naibata rado nasyam bulat ni uhur nasyam do mangondos kon dakdanak on hubani naibata pakon mandalan kon pangakuan nasyam ay bulat ni uhur nasyam do ase namar padan do nasyam sonari
pakon naibata ilobe-lobe ni kuriaon say bujur manasyam mandalankon padan nasyam ay anggosonay didihita madak danakon maronjolan kubani na hina por saya anta. Ham Natania Belinda Saragih Udi dimaham ibagas goran ni naibata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui napasing amen say iparorot Tuhan naibata maham kumbani parmasukan on nari hubagas harajaon ni rosi sadokahni dokahni amen. Kepala tangannya agak maju sedikit. Ham Serapina Olen Purba Udi dimaham ibagas goran ni naibata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui napasing amen say iparorot Tuhan naibata maham kumbani parmasukan on nari hubagas harajaon ni rosi sadokahni dokahni amin. Agak maju sedikit, Bang. Agak maju sedikit. Ham Kailin Capali Purba Udi dimaham ibagas goran ni naibata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui napasing amen say iparorot Tuhan naibata maham kumbani parmasukan on nari hubagas harajon ni rosi sadokahni dokahni amen amen. Ham Joshua Gatwin Sinaga Udi dimaham ibagas goran ni naibata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui napasing amen say iparorot Tuhan naibata maham kumbani parmasukan on nari hubagas harajon ni rosi sadokahni dokahni amen. Mandoding mahita. Puji hita Tuhan ta, marhite mandoding hita umbadi haleluya nomor 34 ayat 2.
martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, marhitei Yesus Kristus Tuhan nami. Domayon doskon hanami haganupan dakdanak on hubamu. Porsaya do hanami. Doma ijaloham si dia. Gabi anakmu marhitei kon pandidion na mapasingin. Ase masuk masidia hubagas kuriamu. Anjaha gabi pagori na manggoluh masidia itanoon. Janah panean bani haguluhan na sadokahni dokahni. Papasing janah pasu-pasuham masidia. Ase manggoluh magodang anjaha matoras si dia ibagas hapor sayaon hubamu maidup ma uhurmu bani na matoras ni dakdanak on Tuhan pargogo hijana ajari hamma si dia manogunogu dakdanak on hubamu aserap ma si dia parsimada bani harajaonmu. Amin. Ase mandoding mahita sanggah mandoding on holy mulak manasyam kubani inganan nasyam. Puji hita usai Tuhan ta marhitin mendoding hita humbani haleluya nomor 150 sada ayat sada das hubani ayat 4. Salam babata haganup. Shalom. Ting-ting bata sadarion. Minggu tanggal 10 November 2020 sada. Nah perlobe berita sakit sada Swi Okti Sandra Damanik nyombah ni Bapak Yudi Andriko Damanik Buru Purba Jemaat Sektor Sada Ararat irawat di Rumah Sakit Anna Bekasi. 2. Bapak Jubelman Purba Jemaat Sektor Telu Dotan perawatan di rumah dop irawat inap di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo persiapan untuk tindakan selanjutnya. 3. Inang Ernauli Purba sin rumah ni Bapak Situa Mulyadun Damanik Jemaat Sektor Onom Getsemani perawatan di rumah setelah dirawat di Rumah Sakit Pina Bekasi. Paduahon Perbadanan Maharajabuan atau perjanjian pernikahan. Sada ting-ting na padua halihon. Doma ilaksanahon ibadah perjanjian pernikahan
atap Parpadanan Marhajabuan Juniarto Parlindungan Sinaga aima niombah ni keluarga Jamel Sinaga Inang Buru Manulang Jemaat GKPS Raya Kota Pakon Yose Yulvina Sipayung niombah ni keluarga Walken Sipayung Inang Buru Saragi Sektor Opat Emaus Bani hari Sabtu tanggal 6 November 2021 Marianan I GKPS Bekasi. Ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan dilaksanakan pada hari Kamis 25 November 2021 di GKPS Raya Kota Resort Raya Kota. 2. Ting-ting na perlobe pakon ting-ting na pa dua halihon. Doma terlaksana Parpadanan Marhajabuan Luther Aprinando Penturi aima niombah ni keluarga Karel Penturi PW Bungarondang Saragi Jemaat Sektor Onom Getsemani Pakon Ruth Damayanti Saragi niombah ni keluarga Jahotman Saragi Inang Boru Tondang Jemaat GKPS Salemba. Bani hari Sabtu tanggal 10 November 2021 Marianan I GKPS Bekasi. Ibadah pemasuk-masuan Partongajabuan I Pamasa Bani hari Jumat tanggal 10 Siah November 2021 Marianan I Gereja GKPS Salemba masuk pukul Siah WIB. Nah pateluhon Bani hari Minggu tanggal 14 November 2021 I Pamasado ujian akhir kelas katehisasi secara lisan dan tulisan secara tatap muka Marianan I ruang gereja Ipukah pukul 10 WIB. Opat Papakon Bani hari Kamis tanggal 10 November 2021 I Pamasa Partupuan Seksi Inang GKPS Bekasi secara virtual Zoom masuk pukul 10 WIB. Nah palimahon kebaktian Minggu tanggal 21 November 2021 nah mengindangi kebaktian Minggu Aimahun Sektor Sada Ararat Jemaat nah beribadah secara offline I Gereja Aima Giliran Sektor 2 Bethlehem Toludotan Pakon Opat Emaus. Ponomhon Minggu 20 November 2021 I laksanahon do pertemuan orang tua peserta kelas katehisasi Pakon PHMJ dalam rangka persiapan pelaksanaan angkat sidi nah I Pamasa Bani hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 Marianan I ruang gereja Ibukah Deposi Salose kebaktian Minggu. Papituhon Panitia Natal Umum tahun 2021 GKPS Jemaat Bekasi sebagai pelaksana Aima Sektor 2 Bethlehem Pakon Sektor Teludotan. Susunan panitia inti sebagai berikut. Sada Ketua Aima Situa John Kennedy Purba, Wakil Ketua Situa Erbin Rodiarman Tondang, Sekretaris Calon Situa Erikson Haloho, Wakil Sekretaris Calon Samas Feriando Sinaga, Bendahara Situa Dr. Mangara Albert Purba. Aima ting-ting bata sadarion pa sadahita uhurta martonggo hita. Terima kasih apa puji-pujian sembah nami hubamu Tuhan bani haganupan holong pakon hidupmu nama kasomani hanami pribadi lepas pribadi keluarga lepas keluarga kuriamu na adong IGKPS Bekasion ale Tuhan bani sadarion ale Tuhan malah suhur nami boi hanami pajuk pahuse na sakuria IGKPS Tuhan marhite ibadah nami secara offline I gereja sunagi homa live streaming umbani yanan nibe Tuhan ase haganupan on ale Tuhan hamba tongtong nama ramotkon hanami marsada-sada ase ibadah nami sadarion gabe malas niuhur maon bamu bapa
ase tongtong hanami boi dapotan pasu-pasu nahumbamu nalahu bohal nami mandalani perguluhan nami hulubian nyari. Terlebih Tuhan bani kuriamu GKPS Bekasi bahado kegiatan-kegiatan nadop ilaksanahon hanami pakon nasihol ilaksanahon hanami ope Tuhan. Ase tongtong mahamna mengurupi hanami Tuhan, ase boi mardalan ibagas rosuhmu terlebih anjaha tongtong hanami boi marsadani uhur pada skon surah-suramu itongah-tongani jemaat GKPS Bekasion. Martonggo doha nami homa ale Tuhan hubani kuriamu na ibagas parnaburitan nuan ale Tuhan. Naparlobe nyombah sui Okti Sandra Damanik, nyombah ni keluarga Yudi Andriko Damanik, inang baru purba, jemaat sektor Sada Ararat, nuan ibagas perawatan Tuhan i rumah sakit Anna Bekasi. Senai homa ale Tuhan Bapak Jubilman Purba, jemaat sektor Teludotan, nah sedang menjalani perawatan di rumah setelah menjalani rawat inap di rumah sakit. Senai homale Bapak Inang Ernauli Purba, Nyonya Situa Mulyadun Damanik, sektor Onom Getsemane, pemulihan di rumah setelah dirawat di rumah sakit piga-piga panorang nasalpu. Ondos hutanganmu ma sidia ale Tuhan, bani nagalek akula ni sidia halani naburit na adong ibagas akulani Tuhan. Doma i usahahon Tuhan. Haganupan cara untuk sonaha aseboi si dia mendapat kesembuhan nahumbamu oleh Tuhan. Baik perawatan secara medis maupun perawatan yang dilakukan keluarga dengan dukungan penuh senagi homatonggo nami oleh Bapa. Pasuhur nami oleh Tuhan Bu ibere hamdodalan humbani sidia. Ase haganupan parutolon ni sidia marhita parnaburitan na adong bani sidia Bapa. Boy ilopusi sidia ibagas malas nihur anjaha tongtong marpangu sandean humbamu Bapa. Senai homa ale Tuhan nyombah nukuriamu na piga-piga panorang nasalpu Tuhan. Juniarto Parlindungan Sinaga, nyombahan ni Bapak Jamil Sinaga inang Burumanulang, Pakon Yose Yulvina Sipayung, nyombahan ni keluarga Walken Sipayung inang Burusaragi, Bani hari Sabtu nasalpu Tuhan, doma marpadan sidia ilobe-lobemu, ilobe-lobe ni kuria, ilobe-lobe ni keluarga. Aiman nasihol sidia marhajabuan Tuhan, nasihol manjalo pamasu-masuan partong hajabuan bani hari Kamis tanggal 25 November 2021 i GKPS Raya Kota. Asehama homa Tuhan na pada skonsura-surani keluarga marhite pakasomanianmu bani haganupan rangkaian acara nadop iranggihon kedua belah pihak keluarga Tuhan. Ase tongon gabe keluarga namar habiaran humbamu ma tongtong sidia Tuhan ibagas namandalani kehidupan na baru na dop ibentuk sidia holi Bapa. Malas nyuhur ni keluarga Tuhan ase tongtong mahoma malas nyuhur na humbamu ase unang terhalang surah-surah ni sidia Tuhan ase tongtong mahamna hadir bani haganupan rangkaian acara senai homa haganupan surah-surah ni keluarga. Senai homa ale Tuhan nyombah ni kuriamu Luther Apriando Penturi, Pakon Ruth Damayanti Saragi, nadoma manjalo parpadanan marhajabuan bani tanggal 10 November 2021. Jana rencana Tuhan sidia on menerima pemberkatan pernikahan bani Jumat 10 November 2021 Marianan IGKPS Gereja GKPS Salemba masuk pukul siawip. Tongon Tuhan bagido sidop pakonon sidia paima acara pemberkatanon haganupan kegiatan-kegiatan adop iranggihon ni keluarga Bapa. Ondos ma hutanganmu Tuhan ase hama na mangurupi sidia hama na manogu-nogu sidia Tuhan ase haganupan acara na iranggihon ni sidia tongtong ondos hu bamu ale Tuhan.
kegiatan-kegiatan seksi na adong ikuriamu Tuhan itonggon hanami dohoma PA seksi inang na ipamasa bani tanggal 10 November asehama tong homa Bapa na seksi PA inang na ipamasa bani tanggal 10 November Bapa asehama tong homa na masu-masu haganupan pengurus na maranggihon kegiatan on Tuhan sunagi na melayani sunagi homa haganupan anggota seksi inang ase tong sidia marsihol niuhur Bapa sihol marhasadaon manangihon hatamu anjaha tong bui direnungkan sonai homa bui idalakon sindia bani namandalani golus si ganupari Bapa bani hari Minggu tanggal 20 sadaon ale Tuhan ibadah nami tong tetap opi mardalan ibagas secara live streaming pakon tatap muka di gereja dengan kapasitas terbatas ondas hutanganmu mau ale Tuhan ase bui mardalan ibagas na dia arhaganupan fasilitas-fasilitas ne pake hanami multimedia pakon sunai homa fasilitas nelegan Tuhan ase haganupan Tuhan makorhon malas nuhurban nami marhite ibadah pamujian nami humbamu sunai de homa rencana ni nyombah ni kuriamu Tuhan na gabe peserta katehisasi bani tahun 2020 sadaon sihol masih dia ale Tuhan mengakhiri pelajaran ni sedia marhite ujian tulis pakon tertulis na ipamasa siluk salose kebaktian minggu nami sadarion ase hamana manaruhkon sidia nyombah nami hu gerejon ase boy hanami Tuhan melaksanakan ahanadop irencanahon hanami untuk menjalani haganupan kurikulum nadop itu Tuhan ni koordinator katehisasi senai homa Tuhan bani tanggal 20 November teruskan hanami bani acara pertemuan pakon orang tua ni sidia ase haganupanin Tuhan buima ipaki hanami nalaho persiapan nami Tuhan untuk acara angkat sidi bani tanggal 5 Desember on namarianan i gereja Tuhan kolong maham Tuhan bani panorangon Tuhan doma das hanami hubani akhir tahun ase persiapan untuk perayaan Natal pertubuh ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan doma i ranggihon hanami marhite pembentukan panitia Natal umum senaigi kebaktian ujung tahun pakon tahun baru 2022 ase panitia nadop itodoh Bapa sorapi ham pikiran di sidia marsada-sada ase mar toruh nihur sidia Bapa mandalakon tanggung jawab nadop ia pehon ni kuriamu bani sidia ahaganupan Tuhan kegiatan perayaan Natal kebaktian ujung tahun senaigi tahun baru ase tong guranmu na sangat marmulia AGP ibagas kondisi na mahol ope idop pakon hanami marhite pandemi COVID-19 sia na adong ope itong ato hanami holong maham Tuhan haganupanin Bapa pita humbamu do hanami marondo si bagas toruk niuhur ngase urupiham hanami Tuhan parmaloi anjaha berham humban nami hikmat bijaksana na humbamu ase ganup boy ibagas mardalan ibagas na jenges on matong gue lelek nami Bapa na ipada sanami marhite goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Hubani hita na gereja terlebih hubani nasyam na adong mengikuti ibadah live streaming persiap pun kita dirita pakon uhur talau menjalo ambilan hata nama dia rumbani Tuhan marhite puji hita Tuhan ta menduding hita humbani haleluya nomor 116 ayat sada pakon ayat 2.
Bapa inang hitaganup na hinarga ni Tuhan tanay bata, sihol mahita manjalo hata haguluhon na humba ni Tuhan ta, ase pasirsir hita ma uhur pakon pikiran ta, sunay age hita haganup na irumah naman dihuti ibadah minggu taon. Martonggo mahita. Idop ni uhur, apa damay na humba ni Tuhan ta Jesus Kristus. In manatongtong makasomani, apa naman ramot kon na siyam, bani naman dalani ari-ari ni goluhon. Amen. Oras mabataganupan. Salom. Hubani na siyam, keluarga na padidihon. Oras mabani na siyam. Malasuhur. Magangdo sora na siyam. Oras mahamahubani na siyam. Majelis pakon PHMJ. Wah, luar biasa doa majelis pakon PHM John. Semangat do terus. Puji Tuhan. Sonay pakon na siyam na irumah tene. Oras mabani na siyam. Age pelang itangar hanami. Sahira iboge matong kumaay. Puji ma guran ni Tuhan. Hatani na ibata nasihol ondos kubata bani kebaktian mingguta sadarion ay maibuat do humbani tene Markus 10:3 mamuka ayat na parlobe rosidas kubani ayat na pawaluhkon. Markus 10:3 mamukah maay ayat na parlobe, rosidas kubani ayat na pawaluhkon, na siyam bapa inang hitaganup na hinarga ni Tuhan, ase ibasahan nami hata ni Tuhan ta, riap mahita mangihut-ihut ibagas uhurta marsada-sada. Sanggah luar Jesus kun rumah panumbahan ay, marsahap mahubani sada humbani susian ay. Guru tonggor hamma. Sonaha diarni batu-batu ay apa rumah-rumah ay. Tapi nini Jesus mahubani. Ididah kodo rumah-rumah na bagal ay. Seng paturuton age dua batu na patindih. Naso rosak kononku. Anjaha sanggah na hundul ia idolog jetun. Totang ni rumah panumbahan ay. Pulik ma ia isukun si Petrus, si Jakobus, si Johannes, pakon si Andreas. Patugah kam maban nami. At tigan mamasa ay. Anjaha ahatandani pabuwa lahomasa ma ganupan ay. Jadi ihatahon Jesus mahubani si dia jaga mahanima ase ulang ipakaho halak hanima ay buhay mahalak na roh marhitay goranku na makatahon. Ahudoin anjaha do nakaho ibahen ni sidea. Anjaha anggo iboge kanima porang apabarita ni porang ulang makanima tarsonggot ay maningun masa do ay tapi seng ay ope ujung ni ay marsilawanan ma bangsa-bangsa anjaha harajaon sama harajaon masama huma lalo mar sasanaguri sonay huma lohe pamukah ni pangaroan ay maay nay madas ni hata ni Tuhan ta naibata salinari na siyang bapa inang hitaganup na hinarga ni Tuhan,
salom hubat taganupan. So narion, i dunia on, na siyang bapa inang hitaganup na hinarga ni Tuhan, adong dora nagabe kekaguman dunia tini. Ay mahubani sada peralatan canggih ni bangsa Israel, on memang peralatan perang doon tini. Peralatan perang on, buhay katakonon, hanya bangsa Israel yang masih mampu untuk membuatnya. Janahon man naman jagay Israel na sonay etek ni, humbani serangan-serangan rudal bangsa-bangsa naligan, na ikalilingi bangsa ay, na lang marosok kubani bangsa ay, na setiap saat manembak kon rudal hujay. Tapi lang terkahua si dia, halani aha na siyang bapa inang, itong ahdalan, doma itakap rudal ay, oleh senjata si dia on. Lapedas hutanoh, doma itakap senjata si dia ay managinoran iron damme. Unma na siyang bapa inang, kita ganupan na kinarga ni Tuhan, salah satu senjata tercanggih zaman ini. Na miliki bangsa Israel sehingga rakyat ni ay nyaman. Rakyat ni ay merasa tenang. Agepe na siyang bapa inang hitaganup na kinarga ni Tuhan, setiap saat boy doroh tembakan rudal, hutongah-tongah bangsa Israel ay, tapi aka, dom maitakap iron dom me ay, songon kubah doa ini, kanay dugi. Jadi senjata on, hitaganup na kinarga ni Tuhan, sepertinya tidak pernah tertidur. Siaga doon terus, jaga doon terus, kanay dugi. Siaga penuh doon, siaga betul doon, puho dotong on, lang ongga tarpodom. Ang gutokinlah tarpodom, pultak mabangsa Israel, mago masih ganup. Tapi lang ongga tarpodom ay ma senjata iron dom meon. Siap siaga, jaga doon ganupan orang. Menghalau haganupan, akan nasihol meledakon, Jerusalem na etek-etekay, na sayay ibambing oleh bangsa-bangsa naligan ay, na memiliki senjata humana luar biasa. Tapi, pwede itangkal, halani jaga, siap sedia, puhodo terus iron meon. Luar biasa. Kita ganupan na hinarga ni Tuhan, on mahoma nasihol namin ipatuga kata ni Tuhan hubat tatene. Baka sa guluh ni halak na porsaya, maningon deboy songon ay dumme ay. Jaga, siap sedia. Ulang ongga tarpodom kita on. Ulang ongga lengah kita on. Ulang ongga songon na munduk-unduk kita on. Ang gereja munduk-unduk paturut mahujin. Kanay dugi. Bana main. Tapi bani perguluhan on, bani peperangan rohani, bani tantangan zaman, bani persoalan-persoalan kehidupan, na begitu banyak roh mandorap kehidupan ta, kita ganupan, jaga mah kita ibagas Tuhan ta. Ay doon ipatugah ambilan taon tene. Boy man namin hita tampil prima, songon iron dome ay nokan ay. Bahwa iron dome ay selalu na siyang bapa inang, kita ganup na kinarga ni Tuhan, tampil prima, menjaga, maparbudu-mudu, bangsa Israel na etek-etek ay, Jerusalem na etek-etek ay, hubani bangsa-bangsa na bulon na bagal, isekitar ni, nasihol, menghapus nama Israel, bahkan huntongah-tongah ni dunia on. Tapi sampai sadarion, na siyang bapa, na siyang inang, kita ganupan na kinarga ni Tuhan, lang tarkahua. Salah satu penyebabnya, kehadirannya iron dome na selalu jaga. Na selalu siaga, menghalau, menghantam, ang godong maay nakan ay musuh na sihol memasuki wilayah ni bangsa Israel. I udara ay mito itakap, ibutarhon dujay, gerbrak nini. Ang iputarhon i Jerusalem, boisma, etekno. Tapi lang sopat
das hutanoh Israel dumaputar i udara halani ay manakan ay luar biasa do iron dume ay jaga menangkal menjaga menramutkon ay ma tanoh Israel. Jadi hita ganupan na hinargani Tuhan on mahoma nasihol ipatugah ambilan tatene. Anggo ipaikirik kanami hata ni Tuhan na irsihol ondos kubata. Kay mamasok kita ay mahubani ujung tahun ni Korea tentang pasal arisi magira do hata ni Tuhan. Tetuang gisobut ma pasal arisi magira ra nagabi sukun-sukun taatin maay. Kapan waktunya? Apa tanda-tandanya? Apa ciri-cirinya? Asihumotoh mempersiapkan diriku. Kanay dugi. Ay doho manasihol ipatugas susian. Naisukun hon susian kubani Tuhan. At tigan maay Tuhan. Marosak haganup iwagas na tuluari. Na siyang bapa inang hitaganup na hinarga ni Tuhan. Kapankah akhir zaman itu? Tidak ada yang tahu. Langong gay hatahon Alkitab kubata. Hari Selasa tanggal 12 bulan 2002 tahun 2002 nini. Songon ongganay hatahon suku Maya. Kanay dugi. Kanong gado iramalhon suku Maya. Tanggal 12 tahun 2022 putar ba dunia on. Ang gubani hatani Tuhan lang ongga ay. Songon panak kuborngin do parroh ni ay. Tapi ijo ni hatahon kita ganupan bani ayat ay masada ay sangga luar Jesus kun rumah panumbahan marsahap mahubani sada humbani sisian ay guru tonggorma sonahado diarni batu-batuin. Tapi akan ini Tuhan Yesus idilah kodo rumah-rumah na bagal ay seng paturuton age dua batu patindih naso marrosa konon kuay kanay dogi. Artini na siyang bapa inang kita ganupan na hinarga ni Tuhan. Ang gudas mahapi holi harinya Tuhan ay bani bahasa Ibrani isobud do ay tene Yom Yahweh. Ang goroh mahapi Yom Yahweh ay ari parusia ay makaputar maganupan. Kanay dugi. Salosay mahaganupan. Lang adong be natahan, lang adong be natading songon nay hat susian ay nin majenges ni batu-batuin tapi salosay maganupan. Ay do aseroh susian ay isukun at tigan maay ni ayat tolu sihol si dia mamboto. Tapi lang adong lang dong mambotohay ni Tuhan. Naihatahon Tuhan hanya satu, jagama asyam. Ay duhoma naihatahon topik mingguan tatene, jagama hita. Ulang kaho na siyang bapa inang bani pardalanan kehidupan taon sonarion. Bahat do daan, bahat do tantangan, bahat do hamakolon mambayen daw kita hubani Tuhan. Mambayen marayoh kita hu parmingguan. Mambayen marayoh kita mambayen partungguan. Bagai penyebab kanay doge lang palamar partungguan hita nini. Lang pala hugareja hita nini. Lang pala sonon hita nini. Halani sonon do hita nini. Bagai kita ganup na hinarga ni Tuhan ay doon ay hatahon Tuhan ijon jagam na siyam. Tuho ibagas hapor sayaon songon iron dome ay mahita. Karakter orang percaya setiap saat harus siap sedia. Na siyang bapa inang hita ganup jaga. Lang pitah jagay bagas hapor sayaon tene. Hanami menterjemahkan firman on, jaga do humahita age hubani COVID-19. Age pe do maturun level on na siyang bapa inang, ulang lengah kita tene. Sekali-sekali jangan lengah. Kanay doge. Malas duhur ba ni tim gugusta. Mereka selalu siaga penuh. Age pe kita merasa mamagora virus ay, ulang lengah na siyang bapa inang. So nari on piga-piga rumah sakit, do mamulai usia muncul nakona virus. Do mamago bulan on do magan roh usia sada-sada. Kita pe jaga martupu-tupu jaga. Ulang holi tarbador hiton haganup. Kanay doge jaga. Lapi mago. On do nay hatahon hata ni Tuhan hubat tabani panarang jaga. Bani kehidupan on na siyang bapa hita ganup na kinarga ni Tuhan, maningun jaga do tong hita. So nahado asiboy kita
menghalo haganupan siding ni sibolis, tutu ay ma ibagas hata ni Tuhan. Kanay dugi, ibagas ni Tuhan. Ibagas kekuatan firman. Kekuatan firman do na siyang bapa inang, hitaganup na kinarga ni Tuhan, mamampuhon kita menghadapi persoalan-persoalan kehidupan on. Kekuatan firman na dong bata do na siyang bapa inang, naboy kita menjaga hita humbani pengaruh godaan na dong itanoh on, yang begitu derasnya menggoda, mengagaw, mempengaruhi, membayan kita ibarat layang-layang na putus leong tene. Ay do si hata ni Tuhan ijon, jaga maham, ulang kaho. Kanay dugi, jaga hitaon haganup, ulang kaho. Ageba ni naborit sonaryon, tetap majaga. Agebe songon na magaw mabana na siyang bapa inang, jaga mahitaon. Ondo na ipaingat, ipagulpa ay hata ni Tuhan, ubat tatene. Ase hitaon haganupan ay berjaga-jaga. Baru isobut do ijon, hitaganupan na kinarga ni Tuhan, ay buhay halak roh marhitay goranku na makatahon, ahu doin, anjahe buhay do kaho ibahin ni sidia. Baru ayat 7 pakon ayat 8, anjahe ang gumugay hanima, porang apa barita porang, ulang mahani matarsonggot, ay maningun masa doay. Ang gudong barita porang, ulang tarsonggot, dumay catat hata ni Tuhan ta, ay maningun masa doay. Tunggur hita sonarion, terjadi do tine, songon nahari do hita kan, ang gumambasa mass media, apalagi ketegangan antara China pa kon Amerika on, China do maboy dong senjata hipersonik ni. Sonari ang gutungor hita i Asia Pasifik ay Taipei, China Taipei, adong do ketegangan tinggi. Sonaha i Myanmar terjadi kudeta, sonaha i Sudan terjadi kudeta, perang antara satu dengan yang lain. Do maicatat ay hata ni Tuhan tahape ay tandani na siyang bapa inang kita ganup na kinarga ni Tuhan on tanda-tanda awal. Artinya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dom macartatat hapi ay haganup. Dom maipatuga ay haganup na siyang bapa inang. Ase hita pe, jaga mahita. Persiap kon kita madirita. Ibagas Tuhan matong kita. Ase ulang mago kaho ba ni kehidupan on. Kanay dugi. Ay nasihol ipatuga hata ni Tuhan ta. Baru na paduahon, kita ganupan na kinarga ni Tuhan, tuluari na salpu, adong itangar kanami ba ni radio doon tene. Menarik temang yahapon kanami. Ahado ni ba ni radio ay, adong on ichina doon, adong sonari aturan na sihol igagasi oleh pemerintah Cina, ay hubani isi orang tua na bandal nyumbah ni, mereka akan dipanggil, mereka akan diingatkan, bahkan mereka akan mungkin adong hukuman-hukuman. Hubani orang tua na bandal nyumbah ni. Hibat kumado cinon, das kujay ipikir konsidia nuni hurnami. Kanay dugi. On sonari lagi igagasi oleh bangsa Cina, bahwa orang tua nalangboy mendidik anak ni bandal-bandal nyumbah ni, rama nak kotolor misal ni, rabuat-buat membuat sifat ini hasoman, ini maon orang tua nih, ipanggil, ipaingat, ipagolpa pemerintah, bahkan mungkin ada hukuman. Masih sunai, halani menurut si dia, keluarga do dapur untuk membangun karakter nyombah. Nah paling inti, sekolah nomor 2 doai, gereja nomor 2 doai. Kenai doge, tapi dapur yang paling inti, untuk membangun karakter, untuk membangun sonaha nyombah ay bertumbuh, memiliki sopan santun, hormat, orang tua, pakon nalegan, keluarga inti do tene. Ay do si doma kasih si dia, kita ganup na hinarga ni Tuhan. Sadarion, adong napadidihon, ikurian ni Tuhan ta opat halak. Kanay doge.
Saya sanggat marbual bali hita nari Sabtu dogi. Dung jay sukun masih sukuna tertawai hanami. Isa do na siyam sihol menjadi kain tukang-tukang lap kaca mobil ni halak ko yun lang adung kapi. Sihol do si dia paling lang maholi songon Jokowi nini. Paling lang menjadi camat nini. Kanay dogi. Ay do kirinduhan tan yung bahton. Kanay dogi. Yung bahtan ay padidihon bagas Tuhan no kan ay ang gumoy namin 40 tahun ke depan berpengaruh ma Indonesia on. Kalak si Malungun Marga Purba misalnya lumagati atap gubernur i Papua Barat. Wah, malas muhurda. Au pe rama hubain bani Facebookku au dihinanda padidihon ay ni. Tapi ang gugabe copet do bana radita isukun halak pandita itandai hamdai langga huidahin ini. HP diri do padidihon. Kan somal do sanay jolma ang gumagal bana tulak kedua itu. Wah, tetangga duhan namin ini. Tapi yang gutunggur do. Kanay do halani hebat do na. Tapi yang kere ay dihamudai. Tulang ni do namin lang sa hutan dai ini. Kanay do ki. Jadi kita ganupan na kinarga ni Tuhan. So nahado asin nyombah taon no kan ay. Nyombah na luar biasa. Nyombah na memiliki masa depan. Rado kita adopsi sedikit bagaimana metode orang Israel membangun karakter nyombah. Luar biasa do si dia tini. Membangun karakter nyombah ay, membangun pondasi nyombah ay, yang pertama mereka bangun adalah iman kepada Tuhan. Nomor 3 do naleganin, nomor 4 do naleganin. Tapi nomor 1 kita na ibangun oleh bangsa Israel iman yang fanatik. Ay do asidong anggotong na siyam masih muncul semangat Zionisme. Halania hadway. Kandong doy dunia on butuh kita Zionisme. Halania hadway. On fanatisme si dia, kita coba melihat ini dari sudut positifnya. Lang lobe sudut negatif nitene. On masih dia si holdo patugahkon. Sonaha iman leluhur na si dia, iman Abraham tertanam terus bani diri si dia bahwa Jerusalem itu bangsa ni pasu-pasu ni Tuhan. Ay dua si dong semangat Zionisme. Tapi si dia ingat si dia doai. Iman si dia luar biasa. Kanay dogi. Halay do maituan kon secara dini lang ko otomatisay. Coba mah kita. Dono si Isme, Raya Isme lang ang mabagal ba de John lupa mabanay hutani. Kanay dogi. Aduham tubuh ini. Isaran pa. Padang ija au pilang kuboto ong gaya hatahon bapa nini. Lupa mabana mardingat hutani. Kanay lupa. Ay masih kadang-kadang ahado solo paiter do. Halalang isuan kun. Jadi nasyam bapa inang kita ganup terlebih kuwani nasyam wanami napadidihon nyombah nokan aitene. Tentu si holdo hita ay jiwa ni halak bata kan anak ko kido hamoraon diaw. Ang gujenges anak ni bapak ni bangga. Tapi ang seberaut anak ni podas de ubanan bapak ni. Halani jiwa ni batak anak ko kido hamoraon diaw. Kanay. Ang gutunggur hita sikolah-sikolah agi itawaon on masada alas nyuhur. Halak batakay hampir-hampir bersaing doay pakon Cina. Gulang juara 3, juara 2, juara sada. Ikhlas masing-masing. Kanay dugi. Ay do rado milong-ilong kat hebat orang Batak ya. Mereka 5 tapi juara 2 nih. Maningun ay materus na siyang bapa inang. Kita ganupan na kinarga ni Tuhan ay na isuan kon hitay bagas uhur. So ase hapor sayaon ase iman ay tertanam kuat on maparlobe. Halani ang go padidihon kanay do teologyata. Ang gusto kun hita simbalok rado tertawai si dia. Ino padidihon ni siya etek-etek pebana aya haga ni mutonan ini. Misal ni alian evangelikal, alian jili si dia lang mambotoh da adang padidihon. Naibotoh si dia salam. Salam ni ija mungkin bah mardala kalimang. Ija itu si dia baptis salam. Tay lang dong be si dia baptis anak kecil, enggak tahu anak apa ini. Perlu do bata
Ahado maksudnya ijon ay matene peran orang tua. Ay mesin nakisang gesukun na siyam, rado ham mambuan mangajari ng bahan niya siyamon. Rado hanami nini na siyam doon nakinay. Songon markor. Ulang holi tuli minggu nari, lang maraming gube. Medya abang purba ay, mamago huma songon kapal selam nini. Kanay dugi. Sanggah padidihon da sa hugari. Jadi hita ganupan na hinarga ni Tuhan. Tetuon ma nasihol ipatugah salinari ay mahata ni Tuhan tatene. Asyahita ganupan kuri ni Tuhan. Bani perjalanan kehidupan on nabahat tantangan, nabahat persoalan, nabahat pergumulan. Firman Tuhan makatahon jaga hita. Asy ulang begalek. Jaga mahita asy ulang gabi mandulay. Jaga mahita asy ulang rayohan. So nahacarani bangun komunikasi dengan Tuhan. Bangun relasi dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Na orot, na kuat, na mendalam. Yakin Tuhan nami. Ang godom makuat orot hitay bagas Tuhan. Margogo mandupakon haganup na masaon. Jaga matong kita asi ulang kaho itarik oleh tantangan zaman ontene. Ulang iseret masaon kita. Ulang ipangaruhi na masaon hita. Halak na persaya maningun boy mempengaruhi na masaon. Halak na persaya harus tetap bisa jadi karam dan panondang. Firman Tuhan agama hita ibagas Tuhan ta. Tuhan mamasu hita haganupan. Amin martonggo mahita. Terima kasih dia itu pamatongon Tuhan sembah konon nami hubamu. Bagal hidup ni uhur, bagal holong pakon panramotionmu. Martongguhan nami bani ganupan kuriamu GKPS Bekasi. Mulai sektor sada, Rosidas kubani sektor 9. Lang adong tongon Tuhan naponop ilobemu. Ibutoh kamdo haganup keadaan kondisi kuriamu paruhuran nami. Pergumulan sunay age malas nihur nami ganup. Mangelek doha nami Bapa, ase hamma tongon Tuhan. Manramot kon manjagai hanami kuriamu. Mamasumasu hanami kuriamu. Pakon hamma tongon Tuhan. Gabe ay maparmahani hanami kuriamu. Bani pergunup na masa na terjadi. Sunay age tongon Tuhan, pasu-pasuham huma haganup si parugasmu. PHMJ, majelis, calon samas, calon sintua, pengurus sektor. Pasu-pasuham haganup hanami. Asiboy matongon hanami Bapa, ay ibagas na bersemangat marmahani kuriamu. Ase kuriamu pehoma lambin boy dirgas. Margogoh bani namandopa kon namasaon. Tuhan mamanupaki manramot kon hanami ganupan. Terlebih kumatongon Tuhan. Adong 4 keluarga. Nasadari on roh ku bani Tuhan. Ay mambuan nyombah. Marhitehon pandidion na mapasing. Asiham matongon Tuhan mamasu-masu keluarga on. Sehingga keluarga on boy tongon ay pagodang-godang kon nyombaon. Ibagas pagodang-godang kon para kulaon. Pakon pagodang-godang kon secara ay hapor sayaon. Asi bertumbuh ibagas na sehat. Bertumbuh ibagas na jenges masidia. Janah tambay ham. Pasu-pasumu hubani keluarga ay. So naigetongon Tuhan haganupan persekutuan. Itongah-tongah kuriamu. Hamaman ramot kon makon makasumani hanami. Birehamu huben nami on ganup kerinduan untuk selalu rindu marsaor pakon Tuhan. Terpuji maham, terima kasih matongon Tuhan. Ibagas Kristus Yesus anak muin, martonggo marondos makanami, dia te itu pama hubamu. Amin. Paima yondos kon hita galanganta
tangar hita malobe hata ni naibata nagabi onjolan bantala humanggalang ay ma natarsurat bani 2 Musa 35 ayat 5 songonon ma hata ni Tuhan ta patupuhan nima ma hutban nima galangan hubani Jehovah barang ise narosuh uhurni iboban ma galangan hubani Jehovah ay sesonari patupuhita ma galangan ta.
Riap ma hit jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami. Pardiar layak janah na unjah huban nami. Terima kasih maha tahonon nami bamu. Halani tongtong do ipasu pasuham goluh nami. Domma ihasomani ham kanami janah ipasu pasuham khor janami. Das kubani sadari on. Sonari ibagas malas ni uhur. Roh dohan nami mangondoskon buah ni horja. Nado pinasu pasumuin. Gabe galangan khatari makasihon. Pakon puji-pujian nami kubamu. On pe say jalo hamma galangan nami on. Bahin hasangapon ni goranmu. Janah membahin lambin markhatari dahon harajanmu i dunia on. Ibagas goran di anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma tonggo nami on. Amin. Tondui daging uhur apa gogoh ni. Ham Tuhan naibata simada kuasa apa hagogohon. Domma italuhon ham hagogohon ni dosa. Simbolis apa hamateyan marhite Yesus Kristus. Janah domma isuruh kam tondui na passing. Marianan ibagas hahuron nami. Membahit boy hanami mardilo bapa hubamu. Paruhuri ham mahanami. Asi ihagulukon khanami haluahon nadop ilayakon ham anjahaboy khanami das kubani hamardekaon nasitong selaku anak-anak ni naibata jalo ham mahanami pakontonggo nami marhiti Yesus Kristus Tuhan apa sipaluah khanami namanggoluh pakon markuasa riap pakon ham ibagas hasadaon ditondui na passing naibata sitolu sada sonari rosi sadokahni dokahni. Amin. Hamba panami na inaguriatas say na mapassing magoranmu say rohma harajonmu say saut ma harosyuh ni hurmu inaguri tongah on songon na inaguriatas. Mere hamma ben nami sadarion haguluhan ari-ari. Sasap kamma dosa nami songon panasap nami. Bani dosa ni hasoman na mardosa dopak hanami. Ulang hanami bumay ham kuparlajoan. Paluah hamma hanami humbani pangago. Lahoma nasyam janah ulang masurut ringgas ni uhur nasyam hisahma ibagas tondui
sirsirma mambalosi Tuhan in. Jalohama pasu-pasu humbani Tuhan naibata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan naibata maham. Isondang Tuhan naibata mabini hubamu. Janah maidop mauhurni mangidahkam. Idop pakon Tuhan naibata mabohini hubamu. Janah ipasorap madameni bani tonduimu. Amin. Selamat hari Minggu Mabata Haganupan. Ya, salam mahubata kanupan. Halo. Sunai ke huben siam Bapak Inang. Nama poso na beribadah secara live streaming rumah. Isa panai munjon. Salam mahuben siam kanupan. Horas. Puji Tuhan. Ibadah mingguta doma salose janah mardalan ibakas nadiar. Alanyai terima kasih Muhammad tahun nami humban siam sifar tugas tene kolektan musik singer tim multimedia pakon tim gugus covid sonai gesi para agenda sibuan doding haganupan hita na berperan ibagas pelayanat sadarion secara khusus Bapak Paditata na pada sonatani Tuhan hitong-hitongani huriate Kapes Bekasi Andohar marhite hatani Tuhan naipadas ni Bapak Paditata kita semakin kuat, semakin dikuatkan di dalam menghadapi persoalan-persoalan ke depan. Na mangihut selamat mahumban siam na membuat nyombah majalo baptisan kudus. Domanakin marjaji na siam itong atongani huria terlebih ilobih ni Tuhanin. Ase pagurang-gurang kon nyombahon ibagas Tuhan. Ulang holi man lembang sidia hun Tuhata Yesus Kristus tene. Namangihut humbani nasyam haganupan pengurus kategorial. Halani sihol ma ari Sabtuon. Pengurus resort pakon pengurus harian Majelis Jemaat Kapes Bekasi nalaho rapat koordinasi. Halani ai pangindohan nami humbani nasyam homa pengurus seksi, badan, pengurus sektor untuk mempersiapkan ya laporan-laporan evaluasi sekaligus program kerja Sonai Homa LPJ untuk kita laksanakan di tahun 2022. Jadi program kerja 2021 kita pertanggungjawabkan nanti di bulan Januari, paling lama Februari awal. Program kerja untuk tahun 2022 tahun ini harus kita selesaikan. Karena Arab Urnami, setiap seksi, setiap badan atau pengurus sektor atau koordinator apapun itu, Sonai Homana Siam tim multimedia boleh juga membuat satu report, begitu juga tim gugus COVID, agar semuanya kita bisa evaluasi untuk menjadi perbaikan untuk tahun 2022. Jadi malah suhur, sadarion, silup keluar minggu, ilaksanaon do ujian tertulis, humbani nyombah tanah belajar CD, sekaligus ujian lisan, halani irencanahon tanggal 5 Desember masa hita maijon kentabisan humbani nyombah tanah belajar katekisasi.
Jadi terima kasih Bani Tuhan, siol mulak mahita, hormat tabe, jana riap mahita jongjong. Ya, riap masawut mahita, selamat hari Minggu tolu hali, horas tolu hali, 3, 2, 1. Selamat hari Minggu, selamat hari Minggu, selamat hari Minggu. Horas, horas, horas. Mulak mahita ibagas damai. Ay matongon. Mardalan rap konau manogu tangan kin gesi patah roh paru tolonin sopong mandora pau monang doa ay dogogokin ibere Tuhan kin. Hamdo pangajamanku, haporusanku. Tuhan, hamdo batar-batarku, ham rajaki. Tuhan, hamdo si balosanku bai golukon hampar holong niate aselangau mandole ito guham doa age gilumbang haba-haba sengau madia age mardalan bay na golap pos uhurhin ay seng tadi konon muau bay pardalanan ki ay roh doham Tuhanku lau mangurupi au palu akonau sonang doa sonang mandalani goluku ay Tuhan kin mardalan rap konau manogu tangan kin gesi
dogogokin ibere Tuhan kin. Age gilumbang haba-haba sengau magiar. Age merdalan baina golap pos uhurhin. Ai seng tadi konon muau baik pardalanan ki ai roh doham Tuhanku lau mangurupi au palu akona mandalani goluku. Ai Tuhan kin mardalan rapkona